What's up everyone, this is me Web Wanderer. Siapa nak ngalah Web Wanderer channel ke main game, ke review video, ke ngagak video. Aku pun nak nemu nama tuju tu aku ngagak channel aku tu. Jadi aku game jago. Okay, aku dekat mic kita main siti game ya WARFRAME. I'm so excited dekat main game tu. So game tu besi dalam Steam. Nanti kita besi ID Steam, kita boleh download secara percuma. Jadi size game tu ianya 25 gig. Nama kita nadai 25 gig. Angka download tu kemudian kita mimit game tu besar game tu. Jadi game tu nadai main penumbuh. Okay, baka PUBG. Ya main berpantap-pantap. Kalau kita main game berpantap-pantap, nak kalau haram kita meda game berpantap-pantap. Oh, sebenarnya aku nyetat ke game, sebenarnya aku nyetat ke video aku tu. Aku dekat mana ke kita video aku tu di sponsor Ruti jenama Gary. Ruti tu yang main ti berbuah main kita main game. Jadi kita nanti kita nak makai alun empat kita empat berkata okay, kita start Ngagai game kita akan tu. Yo, what's up everyone, this is me Web Wanderer. Okay, kali tu kita start so aku tunjuk kita berapa minit gameplay Warframe tu. So game yang simple je. Okay, aku milih server 1. Game yang simple je. Nama besi benda orang pantap, besi benda orang timbak game. Nanti kita familiar dengan game tu. Engkau kita nemu kena gaya gameplay ya. So we just fast travel agak kit tua itu. Okay. So bounty kita ingat bounty, pilih ke sesuai dengan tua, nombor kepala sesuai, enggak ke level ke sesuai dengan tua. Aku milih level 10 lah, harga 15 dengan 20 lah, levelnya sesuai untuk aku. Okay, let's move out. Nanti malam hari nak menguji berjalan begitu. Aku berapa kali dah mati begitu. Okay, pro. Aku okay pro. Tak aku kok nguji jadi player. Apa? 1100 meter. Nas maya Belanda kan. Final ammo ball. So game tu menarik ya, open world. Wow, kita mesti musuh. Ya. Ya. Game tu menarik. Ya, game open world. Boleh berpantap, boleh bertimbak. Game tu besi bola-bola mimit lah game tu. Okay, kita boleh select yang push skill ya. Apa? Ketuk nak guna-guna tu, aku mati laban tu tadi.
Lagi jauh lah tu. Oh god. Come on. Kill the enemy in the air. In the area. So, mari kita kakak main game tu. Kita boleh download game tu buat dalam Steam secara percuma. Aku setakat tu nak ada ngena duit lah main game tu. Oh, si sniper. What? Ketuk mantap. Ya bisa skill lain. Aku dia tu rank 1, so skill punya kau siti je lah skill punya setakat tu. Alien game tu bisa pelik mimit. Alien mimit game tu. Karakter input tu alien. Jauh tu Belanda. Ini sebenarnya aku datai. Ni aku pulai ke base punya lagi. Our objective is fail. Nó đây miếng ta đây fail kita. Nya player lain. Game tu lagi best main PUBG. Okay, so nakanya aja video aku kali itu. Aku harap kita enjoy video aku kali itu. Jadi ada nama-nama cuma bermain game aja. Okay, orang pro segi kak nguji ke game tu ke. Jadi ngarap kita nemu bisa game bukai ke mana ke ulih dimain kita secara percuma buat dalam Steam. Jadi nanti kita bisa account Steam, kita boleh download WARFRAME tu. Jadi nada mayu penik wah, just download aja buat account Steam kita. Jadi nyak cari aku. This is Web Wanderer. Okay, I'm signing out. Haha.